3, 2, 1. Hi guys, my name is Ondel Betawi. I come from Jakarta. I like traveling and dancing. If you come to Indonesia, I hope can to see you. Cici, Simpo lagi ngomong pakai bahasa Inggris. Ayah lagi latihan tugas sekolah, Mpo. Oh gitu, good luck, Mpo. Thank you, Mpo. Teman-teman, makasih ya udah di-subscribe. Sekarang kita udah 2000 subscriber. Hore! Semoga kalian selalu sehat dan sukses terus. Jangan lupa ya guys, selalu terapkan protokol kesehatan ya. By the way, kita mesti pamit dulu nih. See you next time. Bye-bye.